sisa kau panglaye committee no jong kaham ki khela ma yang purago YBA roni activities kono kayo aro A to Z jong nam kumo baikino botao Bruce hito academy yanima jong chairman vice chairman general secretary assistant general secretary bodi kiye jong kau gumoti no dolai joto jago chini jong bobiye sebe kiye ran khe tu mole chini YBA ni poke ha bari kiye ro role play dong chini obodan dong hino bari kiye ani manem kha ni kau no joto ni so samak nayo ami YBA ni muyele jong bis kamu jong mole untuk ni muyele jong bose ru sahitya academy ben jong jekono ini je movement nangmo je muhaste ini hau jong kini namai ile jong le na ambaye YBA ni muyele jong mole je itu publicly representative chil from na MLA rao minister rom tomero bung state ni pungtho bo ADC ni pungtho ke habruni mthoi msamode brown yabde khele jong movement khane ko namaya jong memorandum remobai bangma official ni samurono aluge tonmar no passport pan ni sio success kere mai ni jong organization ni asamo dong tor ke mami ke browse jong lag hamun style ke ha MLA ngai ke ha EM ngai ke ha MDC ngai public representative ngai saung kare abo bari ke relu tunai ye YBA nomuye ake Bruce haito academy nomuye jong bose jini discount kha hisabe garden hisabe tunai jini from ko sano joto hasa sama ini jini jini kau kuno hamil nai mani kau no hamil nai rono kaham kurung kebo jini salima seminar sub rono mani kau saina ni short speech nai rono pai hasa kuno hambai Bruce haito academy ayo